Alterem fuhren Kamionen a Böscher fir nei Wehr ze bauen. Iwer 7,8 Millionen Euro sind so seit 2014 an eise Böscher verbaut gin, fir d'Wirtschaftlichkeit vun eisem gréissten natierlichen Lebensraum de Bösch ze förderen. Déi Wirtschaftlichkeit vum Bösch gesäit haut so aus, dat Holz aus de Böscher, so wie hai an der Gemeng Habscht, a grossen Deele a Container geluede gëtt, fir dat Holz iwwer 1000 Kilometer lang a China mat Schëffer ze transportéieren. Vir der Rees a China gëtt es Holz nach gespritzt, fir dat doch nëmme kee Käfer oder sos mat op die tausenden Kilometer lang Rees geht. Als Alternativ zu dëse absurder a klima extrem schädlicher Praxis besteht just nach aus dem Holz Brennholz herzustellen. Den Office National du Remembrement ass de gréissten Akteur bei dem Bau vun neie Wehr am Bösch. Von 2014 bis 2019 sind am Kader vun engem Böschremembrement bei der Kreizerbuch an de Gemengen Habscht, Birkrich, Assel iwwer 80 Kilometer Böschwehr nei oder ausgebaut ginn. Dat ass passéiert an engem naturnoe Lafbösch, den Rand vun der Natura 2000 Zone vum Eich am Emmertal läit. Firwärt an engem Bösch, dien zum gréissten Deel am Besitz vum Lützeburger Staat a Gemengen ass, huet missen Remembrement gemerk gin, ass schons dubios. Argumentatioun wär, wie mat de Kamioen direkt an de Bösch ze fuhren, fir d'Holz mi einfach heraus ze feieren. Absurd. An och nach wärdes Behauptung falsch. Iwer die Breet Bösch-Autobunnen op der Kreizerbuch si bislo nach keng Kamion gefuhr, fir Holz miséier an einfach a China ze lieferen. Nie, déi Kamioen mat de Containeren wie hai fuhren all nach ëmmer wéi fir drun op déi Lagerplätze, die direkt nieef der Stroos an der Entree vum Bösch sinn. Fir un die sëllech Breet Bösch-Autobunnen, do wo sos schmuel Wanderpiet passéiert sinn, op dësen lo Bösch-Autobunnen holomisten Barrieren opgestalt ginn. 2021 huet et vun der Ëmweltverwaltung geheescht, an den nächsten 2 Joren keng nei Böschwehr méi ze bauen. Das Zäit vult d'Ëmweltverwaltung notzen fir eng neii Strategie vun der Böschbewirtschaftung auszuschaffen. Wéi des neii Strategie lo ausgesäit, wies ich net, méi zënter enger Zäit fuerenerem Kamion a Böscher zu Lützeburg fir Wehr ze bauen. So lo hai am März 2023 an der Gemeng Kerch, wo e bestehende Weh an engem Klängebösch, wo die meescht Beem bei de Stierm ufang den 90er Joren ëmgefall sinn, an du no komplett nei opgeforst gouf, e verhältnismäßig Jongebösch also, wo ausser Brennholz lo nach net viel zu höllen ass. De Weh feiert bei eng Fiichtwiss, die einzig Wies aus der gesamter Gemeng Kerch, wo nach das Wiesen Orchidee fir könnt, eng wird Natur absolut wertvoll a schei wies. Schons vir ne puer Wochen huet schon eng Forstaktion dafür gesuercht, dat das Fiichtwies urch am Matledenschaft gezunners gin. E Bam, déi schon seit dem Summer hai an der Wisslung ass dun mat Deckemaschinen rausgeholt gin, mat dem Resultat vu massiven Bodenschiert grad do, wo die meeschten Orchideen stungen. Ob de neue Weh och durch das Fiichtwies gebaut gëtt, wees ich net. Och op enge aner Platz an der Gemeng Kerch solle weiteren Weh erneiert ginn. So e Weh feiert zu enger freier Stehkaul, wo e Schap steht, déi just vum lokale Vierchter genutzt gëtt. Soll an eng Stehkaul vu Sand a Steng aufgebaut ginn,
Steng a Sand gefauert gin, fir een absolut ongebrauchte Weh nei ze machen. Wann noch de Schwet fir Natur an dëse neigemerchen wie mit kleng ass wie déi vum Projekt op der Kreizerbuch, ass dës awer total onsinnig an nieft enger onneidlicher Energie- a Ressourceverschwendung, ass dës doch eng gellig Verschwendung vu Steiersuen. Min nëmmen zu Kerch gin ei Wehr gebaut. Lächt Joer sinn och an der Gemeng Birkrich eng Rei nei Beschweer gebaut ginn, doranner sogur deren mat Bëttersplacken duerch de Bëch. An der Gemeng Birkrich sinn och am Summer 2022 eng Rei weiter Beschweer neigemerk ginn, dorennner Wehr die Reich 2018 befestigt ze ginn, an engem exzellenten Zostand wären. Déi Wehr wären absolut fir e Beschwee gut. Hei, so hunn d'Wehr virun der neierliche Befestigung ausgesinn. Firwäit mussen also so Wehr neigemerk ginn. Hei ass emol méi deitlich. Et geht net dorems ewéi déi schlecht ass a gebraucht gëtt ëm an Trei ze setzen. Nee, wann op Wirtschaftlichkeet vun eise Wëcher higewiese gëtt, geht et och net nëmmen eleng Tolz. Nee, et geht dorems all die Leiit, Firmen, Verwaltungen, déi vum System Bëch liewen ze bedenken. So eben och déi Firmen, déi op de Bau vun eso Bëchweer spezialiséiert sinn oder Materialien oder Maschinen dofir liveren. Geneso brau och den ONR eng Daseinsberechtigung. Dës staatlich Verwaltung huet de Budget vun ëmmerhin 5,5 Millionen Euro pro Joer, an déi Steiersuen mussen all Joer verbraucht gin. Ob das sinnvoll oder richtig ass, dat spielt dabei keng Roll. Ansonsten mis sie sich auch vorstellen, brauche noch so etwas nach wie ein Office National du Remembrement, brauchen wir Remembrement a Bëcher, wo Staat a Gemengen sowieso hauptproprietär sind, ginnet für so Verwaltungen keng einer Aufgaben, die der heutiger Zeit gerecht gehen, Aufgaben, die der Natur a Bëch hëllefen. So Erbichten u Bëchweer ginn net dringend gebraucht, a kachten de Steuerzueller viel Geld. Op der einer Seite bringen Klimakris, de Mënsch an de Bëch a gros Probleme, déi méi wichtig sinn wie Bëchweer oni eng richtig Ursache nei ze machen. Nee, de Bëch huet haut ausser gelabert an der politischer Diskussion wenig Unterstützung, weil sos dürfen wir endlich am Bëch mat enger renger Klimaspolitik ophalen.